Parilang masamas, hindi sa ko ay sila pinili sila. Mato ka sa iyo naman na sila amay pinaya sila sumato sila. Mato manos yan ay nga sa iya. Iya mato manangay naman siya ya sila sumaya sumato sama. Ang mato ya lumamili ko nga hindi po lang ang suma. Wayolo pamaluwangan ni samaya sa imasuraw sana. Tapos ko sumay lang makatangan ni sila siya tulipin naman panin sa ngalaw niyo. Mato pa ko yari tingaya si oy ni sila ilaw na mato pa ayan ni sinyo ni sila ang mato sila pato so siya wala wala oy no mato suma. Ya mato wala oy mato pa sa ilaw niyo. Solusyon mato niyo. No mawapian malusin man malunoy na maya so may labalisi so mato no siwa sulisi. Yai pinay sa mama suwa na sinama suwa. So no mato ayo sa ma pasay ko pa maluwangan ni laban mawala so tinun ma alo mato ba ayat ere manos maliola pala nga maya siguro no mato sama mato pasay ko mato ayo sa sige rupa pena sa sa pe mato no pa maluwangan ni ali nga sa yan sa kaya naman pa Manufo yan, papinang kasi ay natin ni at uno isala nyo na siya malangat niya sa mga yamawan siya nga sa sili mo ko'y malangat niya. Mati pa sa'yo mawapina uli ulang malimano sa maya ko'y papina manufo yan sa mga ako'y layan din ngayat ko'y ni sila siya. Sila yang ano ay ulo paya sa imaso at pangalan baliw imaso si momo wa imaso sa nasa uwa maso no sunya nila lang nila ay maso sa sulit sila ko inala maso so sila maso saya yaya ko imala fiyo ya maso pa saya yaya fiyo ni sila siya mato pa sai ko ya wala so no ko ya lo pa mai ya te mato ya sumanya ya la le ya ai mato ba ai mato mato vai ko yo mato fe mato mai tama pa sai no lo ko manuwa mari ai na sai le chupe we ko ai ya te mato ya sumanya tama Ayahnya mato temana wai ko fayo ya sabang ikaris ni tema mato pa ko lawan ni ngaya si boy ni jida ya mato pa sai ko una si mato tangane lo mawape mato o sinan mato si maya si boy lo mato tema ito iti si mato ngaw ay mato sai so no ya ya lo yo ya te mato ya mato pa sa ilaw law sa nama tu sa siya pinay sa niya uno mato law pa na mato pa sa palilawan niya lafiya o Yesu
kufa. Yo mairo maro. Inferno finale langi pen fere langi. E foi mai te macho da sune macho mea ait tamaraso. E fama ave te macho ya macho amsala. E un macho foi un macho fama ave macho. Wala mai te macho. Au foi te na macho I foso so. Ai la vei macho ai diana. Wai o malo mana. Atoma Father Lord. Amen.
Ia tasi tato uma le tama lona lofa ua tato maua le ile la lolangi tato ua tasi to atuli matatala ile anganga fesosoni na te whaia i tato uma ina ia tasi sile loto sile fatu sile aina ole langi waia maya seta tuli matatalo ile anganga fesosoni na te whaia tato uma ina ia tasi.
tasi i papo te sonu. Whamanatu le apostolu i au kerisiano i Efesi. E tūranga i te taro o tā mani ai. Ia sa mawani. E tu sa mani wala anu. Ua wala au ni ai i mātou. O le whara me nami utu. Ua tele tapo i ka esi. Ua petosua i na ai. Pe soi kua whaatotu. O tamata Efesi. Ua le tasi se atua. E au na ilani. Ai ua tele atua. Ua ifo. Mawini i ai. Ua tele te pina ua inga. I le mao le au whaatotua i Efesi. Ona o tau sisi lava. O tangata ia. E sa ili le atua. O lo ia tapua ai ai. O nisi. Ua li liu matalia i Yesu. E pei o le tala ina e pau. A le whapita au. E le sa babani. E tusa mani punamano le whaola. E ese le mori mau. Ese ni leo le o ai. O le soifua o le no tonu. Ma le te mongo wa. O na o Roma. Ma na whainga sawa. Ai mese e a rea o le tupu. E mai matua. E ifo. Ma bidi ai. E le ngata i lea. Aore ana mrai. O tua. Sama sani ai. Aore i o atu pau. A mori mau ia Yesu. Sa whasa ata muina. Mona tua foi. I le tusi le ne o Efesi. E pā ai tusi na tusi e pau. I le pari kuipui. E au ki ale tusi o Filipi. Kolosi. O tusi o Filimoni. Ono le tala ino i Yesu. E pā aola o tamata uma. Pamananto le apostolu. Le atua soifua. E tō tasi. Ai le atulasi. Pai mai le apostolu. E tasi le atua. O le tama fo lea o tanata o malama. O le kune lea o malama. O le wai ai lea o malama. O lo o tutoni fo'i. I ate o to uma. Wha kula e paulo. Le atua e tō tasi. O le atua soifua. O le tama o tanata uma. O lana kule. E au au i mea o malama. I le lami. Ma le lalani. Malalo o le lalani. O i au i sami. Manu pirinei, manu kuturosi. E o lawa i tangata na i whaia. Le atua e le o mamao pa i tātou. Au lo i tutoni ia i tātou. Le atua na te sila pia o lea o malawa. E le o te atua pa tangata. O te kua o tā e le aise ola. Au le atua so i kua la vaia. E peo ni ta oa i wai tula fono i tolu, tula fono e se kuru. Awale i e whai mo oi ni to e se i o kuna. Awa e te whai mo oi se tuku o ta, o se whaatu salaba, o se mea o le langi lima. O i le whanua i lalo, o o le sami, o i lalo o le whanua. Awa e te ta kore a li, e swafo le a li no o tua. Awa e le whaasawa i le li, o le ta ufua i luna suafa. Pea tua le nā, e o tusi atu ai la apostolo pau. I le au whaatotua. Ina ia au auna, o whaatotua i ai. Le atua le o mai o le ola, mani manuia, o lo tātou sapi e nei. Le atua e tō tas, e le aise isi atua, e luma, o tua atu, e tusa mali atua suifua. O le whamanatua paumu, i le au kerisiano i Efesi. O le whiau ko i lea, mo i tātou, i makutanga tuna, i le leia whiafi. A o le fisini, e pia le atua lo e au aunei. Kua le masino se mau atua. O lo petosua ina ai lo o tō soifua, masi o mei ora whātua tua. I le o nisi, ua avea le Facebook, TikTok, pare pingu, wa fuara alfasai, wa whai mua tua, o nisi. Peta, o le whaamanis au, o le tātou mātana, tātua nāne tua soifua e tō tas. O le nā whio mai, e ala ia le suke iso, na malio, tāna lia, aina toi soifua mai, ina ia ola oe
maua whakautua i le atua, so I fua I tō tasi. Amen. Ia o mani o tele leo taitai, a pepo tata tina mpale mama, ia mese foi, ia mani o mama o tata mafutani. O leo Yesu. Amen. Fai mana vai sule vi le tua ia se uma. I loto lo toi le fai no tau lana
tō wai si whasama te wai. Lea tua, e ngasi ai me whini ma na whainga. Ai whaasau loto i tangata kukua ngā tia i vi. Lea tua e sa ini o na ala, e sini o na ala, i lo ala o tangata. Lea lofa la mea o lea tua, e mawhai e o na ala, i whatawhai tau langa, i mafuta ai ma mi atu ai a te ia. E mea lea, mafuta mai ni lehi afi afi. E lehi sini mia to tele tina o ta se solo ma loto. Mafatia le toe pia fo i mai ma lama sa whawhai lele ai o lato o lama whare ananga. E mafuta ma mi ai le tua. Pe tai wako mai whai salamu o na o le tatalo le mano le tua. Na te mawhai o tata ina mai tato i la tau i mafutanga le whanau le tua. E vividi ma mafuta fia ai. O le ukumoni, i tina lava na ta sere whai salamu i lau e le Yesu. Tu mau lava na whātua tua i le tua. O na o ia e tau nuai o whaamua nuenga. Kai mai le tala, tau nu lava le ai o inga le whai salamu. Ina oto e mauro na manoa i le manumano e vividi o pese ai le tua. E whai salamu sa tu mau pera na whātua tua i le tua. Se ia tau nuku i whaamua yanga wa ia saunia. O le whiau fo ele mo tātou mawhtama. O alawa tātou whaingatā, o alawa whaingatā mo tāwe o mai. Ia i tātou. Ia tātou tu mau pēra, tātou whaamua moe lea tua e ala le tātou. Mana tua lawa e sima na mena whaola. O alawa ti ngāma whaingatā sātou. Ene tu mau, tau nuku lawa na whaamua moe. O le saunia lea o whaotanga moe maa. Ia tātou mau le ola whaavau. Whaavau lawa. Amen. Ora tātou whaai i pese. Tōmu se lau fitu skuma le iwa pese. Tātou whaai mai.
tatou loto i atua ese pea le tatou tatalo. Ia so kai so o ia maurumia le tatou. Maututana ese tatou nuna i kanesia. Ia nana whakataina mea whiawhi ui lawa na vela le la ia saunia lawa le atua tatou. Mea whiawhi tatou te watu ele vi inga ma whakataina atua. Ai ola tatou tatalo whamarumia ma tatalo ai ma tatou whiawhi nei tu la. Le tua sisi e selo matou tana. O matou loto na ma matou whamarumia